गोलागा दुतिया खुनु यले मतया बिहावगुदु देदस गोलागा दुतिया खुनु यले मतया बिकाइगु परम्परादु शुक्रबार सुथे पेताइले यलया सौगा तला मतया न्यागु खा निचिया दुने मतया यलया थिथि बाहा बहिलिसे थिथि द्य वचिवा द्य पूजा याना कुचागुदु विशेष रूपमा बौद्ध धर्मावलम्बी देश दक्षिया दुने मधुमथ छेजया लुमन्ती मतलिसे थिथि ज्वल दान या कथा मतया वनिगु चलन्दो दे दस मतया यलया चिगु तल पालम पान्याकेको खासा थुक्सी सौग तल न्यागु मतया यल न्यङ्कया थिथि बाहा बहिलिसे चिवा देय पूजा लिपा सनीले अनहेवया कोचागु खा मतया छोले 9 बाजा थाना यलदे चाहिकेगु परम्परा दो दमोखी नेकुलिसे थिथि गुता जिया नेवा परम्परागत बाजा सैत्य टोली सौगला यलया थिथि थासे 9 बाजा थाना क्योंको खा
कि मध्ये न यल ल्याकु न्यने या कत्ति दबुली नवबाज थाइगु या त विशेष आकर्षण कथा कया तगुदु जुजु बालर्सन देव्या पालन से मतया न्याकेको चलन सुरु जुगु विश्वास दोसा मतया यले जक मजुसे बुंग थसी थेचो लगाइते थासेन पिकाना वेचुंगुदु